explicação de cambio de lei, tabisa ko atene na consideração diferente punto promeco abai over na cambio aqui. Anto ta mencionado em primeira parte, que é desejável para a palavra visserij zona, die lei visserijverordening, para definir de novo em conexão com a werking treding de Rijkswet instelling exclusieve economische zona. Anto também pari assunto ng jurídico e também depois também que sakitin ja ver com a vaststelling de zeegrenzen ng de Koninkrijk. Anto, minha pergunta está o seguinte, para quem é wenselijk? Dus, taponi, het is wenselijk para o governo, het is wenselijk para pescadores, het is wenselijk para reino, het is wenselijk para... Dus, para quem é wenselijk? Maar ik kan het descrever aqui não. Também, esta wak den cambio proponi lo siguiente. Den artikel 1 tabisa com a definição dus die begrip visserijzone, maar ik het poni den artikel 1, eerste lid de visserijverordening AB 1992, nummer 116, komt te luiden, dus het cambia, zone bestaand uit de territoriale zee van Aruba, vastgesteld of krachtens artikel 1 van Rijkswet, uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk en de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, voor zover deze betrekking heeft op Aruba. Ding in memorie ting ook best uitleg, pero si minister pode explicar no papiamento criollo, para tu gente compreender que lo porti interesse de tópico aqui, para não compreender claramente que te cambia que está bem comparado com o que estava